लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जुलाई की तांग कुनहुंदोय इराई नुमित की खुमजिन पाव ताबिरसे अहानबदा मरुइबा पाव आसाम मिजोराम गमखैदा मियोय अमतदा किहंदुना चटखिनबा हाइबा लेते हाइना कासार की पुलिस सुपर न फोंदोखरे कासार की बॉलजोर मैतै खुंदा सनामाही क्लब फुटबॉल टीम अमा सेमखरे आसाम मणिपुरी मैरा पाइबी अपुनमलुप अम्पाल सेंट्रल कमिटी अवाब फोंदोखरे मिजोराम कोविड-19 लाइचत असिगी स्ट्रेन मखल अहुम थेंगनखरे कोविड वैक्सीनेशन की प्रोग्राम जिरीबामदा मखाताना पांथोकले अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग अमगा चट्रेट कमर फतरातरु की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे लाइचत असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा अमदसमिक अमा अहुमदा हंथरखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे आसाम मिजोराम गमखैदा लेरिबा कनागुमा मियोय अमतदा किहंदुना चटकिनबा हाइबा लेते हाइना कासार की पुलिस सुपर निम्बलकरना फोंदोखरे आसाम मिजोराम गमखैदा ngakse lanmisingna mikup nahom singna ngak senduna leiri hairaduna ngamkhai lamdam singda khunda leita duna leiriba miyoi singna aki akhangdagi yumkai thadoktuna chenarakle haiba wafamdu aranbani haike haukiba jumsa kaisa numita jilagi dc kitti joli galena dholai gi manung chenbada leiba khuli soragi mafam sing koina chatuna yengluba galena mafam aduda pung kunmari chumna police na yengsinduna leiri haike এটা নিউজৰ বিষয়ে এটা বাতৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে যোৱাকালি আৰু আজি যেটো বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈ আছে যে মিজো আৰক্ষীৰ হেঁচাত বা বলপ্ৰয়োগত আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে নিৰাপত্তা হেৰুৱাইছে বা ঘৰবাৰী এৰিবলগীয়া হৈ আছে সো মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যে দ্যাট মেটাৰ হেজ বিন ভেৰিফাইড আৰু যেহেতু আমাৰ অসম আৰক্ষী তথা অসম আৰক্ষীৰ আমাৰ শীৰ্ষ বিষয়াই डेली ताते कैम्पिंग करी आसे बुज लय आसे डिউটি करी आसे कर्तव्य करी आसे अभ्याहत करी आसे जिखिनि मानु तार पर उलाइसे हेखिनि एति आपनिलोके जाने जे काछार जिलार कुलिसेरा जितु एरिया अंडर धोलाई थाना ताते एतिया फेस ऑफ सिचुएशन হৈ আছে যাতে एक साइडत অসম আৰক্ষী আৰু অপোজিট সাইডত আমনে সামনে মুখামুখি মিজো আৰক্ষী আছে হেতুৰ পৰিৱেশটো চাই পেলাই কিছুমান মানুহ নিজে ওলাই আছে তাত কোনো বল প্ৰয়োগ বা হেঁচা প্ৰয়োগৰ কোনো হেৰি আহা নাই আমি পোৱা নাই আৰু হে ভেৰিফাই কৰা হৈছে कासार सिलचर की बॉलजोर मैतै खुंदा सनामाही क्लब न सिलांगदुना क्लब असिगी फुटबॉल टीम अमा सेमखरे मसिगा लोइनना सानारोय सिंगदा जर्सी सु खुसिनखी सनामाही क्लब फुटबॉल टीम असिना जिला असिगी अमसुंग अतोप स्टेट सिंगदा पांथोकपा फुटबॉल टूर्नामेंट सिंगदा सरुक यागनी हाइरी क्लब असिगी प्रेसिडेंट ओक्रम इबोमचा बीपी ओक्रम लखीकांता जनरल सेक्रेटरी अथोकपम गुनाबीर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी येंखोम अनित सिंह जॉइंट सेक्रेटरी अयेकपम सेमाकांता स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लैसांगथेम विद्याचंद्रा असिस्टेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कराम विद्युत अमदी फाइनेंस सेक्रेटरी अथोकपम सुशील नचिंगबा मेंबर सिंगना सरुक याखे आसाम मणिपुरी मैरा पाइबी अपुनमलुप अम्पाल सेंट्रल कमिटी की मिफम जुलाई की 19 अम्पाल की लोइसंग माधुग्राम पांथोखरे मिफम मणिपुर की इमा मोमोन लेकिदबदा अवाब फोंदोखी महाक मतम कुइना तमी चिंगमी अपुनब नुपी लुप की प्रेसिडेंट ओइना मणिपुर अमसुंग मपान मणिपुर लेरिबा मैरा पाइबी सिंगबु मपांगल कन्ननब होनबदा अचौब थौदांग लौखी हाइना अम्पाल की प्रेसिडेंट इमा सनाथोइना फोंदोखी महाकना लेकिदबसी अरंग बथौन मिचाक अमा केनकिबगुमने हाइना फोंदोखी महाकी थवाइना लाइरेमलेंदा इंगना चिकना लेरुनबा मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनी जखी जुलाई की तांग 13 इराई नुमिता तमी चिंगी की प्रेसिडेंट ओरंबा इमा मोमोना लेखिदबदा ऑल असम अम्पाल हाइबदी असम मणिपुरी मैरा पाइबी अपुनबा लुक की कोई मैरा पाइबी मैयामना इमा मोमोनी दमकता कोई अवाब फोंदोक्से मिजोराम दा कोविड-19 लाइचत असिगी स्ट्रेन मखल अहुम थेंगनखरे यामना लौनगनबा कोविड-19 की स्ट्रेन मखल अहुम थेंगनरे हाइना मिजोराम लेंगा की कोविड-19 की स्टेट नोडल ऑफिसर अमदे वंगांगलोय डॉक्टर पी लालमा स्वामाना फोंदोखी मिजोराम की ओइना सैंपल चामा जीनोम सीक्वेंसिंग की दमक वेस्ट बंगाल की कोयलानी दा लेरिबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स दा थाके हाइरिबा सैंपल सिंग असिगी मनुंगदा सैंपल 63 यामना लौनगनबा डेल्टा वेरिएंट अदुगा
amana alpha variant aduga atopa amana eta variant ni haina confirm tore hairi oirek di bepiba masi yenglaga Mizoram lengang na kan becheksil thorang lokot khre delta variant humudra humdoi gi manungda yangkhai humdoi amadi Mizoram gi konung aizol dagini mapan amana lungle dagini mangana kolasip dagini aduga ahumna serchip dagini hairi aduga alpha amade eta gi case amamam aduna aizol dagini hairi Jiribamda Paksana COVID-19 gi vaccine kapthoknabagi pandamda chatharakliba khongjanggi manungchanna ngarang Muljol Lalpani Sonapur amadi district hospital singda district administration chief medical officer gi meeting makhada mass covid vaccination pangthokhe covid vaccine kapa mafam singda all Jiribam United Club Association ajuka gi president M Mai Paksana na luchingduna koina chatuna GP task force committee police personnel amadi medical team na duty tawriba singbo pukning thawgatpaga loinana ajukana amuko gi meeting makhada face mask hand sanitizer amadi chana thaknanaba potlam khara khusinake hiram singh asigi matangda ajuka gi president mutum mai paksana mangangna sumna phongdokhe Jiribamgi mafam sin mathungna aikoi mass vaccination program pangthorok asida aikoi ajukana all Jiribam United Club Association na lawjari basi sumnatagi aikoi mi yam thorokna ba mobilization gi part adu khatani aduga medical team da su aikoi na pungning thogat poina chana thangna ba ising aduga asapo singsu aikoi na ngamjaba thakta git togna lai ngasi asi tongan ba mafam sing koi mobile team thadokna tawjaba sida Sonapur part 2 loirba matungda hojik chathajari ba sina Sonapur part 1 da mung laaga mobile team asi hangle asigumba mass vaccination chatharakpa matam asida tongan ba koigi ward ki tongan ba GP ki task force sing local club sing aduga tongan ba organization sing na mateng pangbiraga sigumba tamthiraba koigi COVID-19 asibu maithi ba bimina la haiba paujel asi khoigi ajukai site gi appeal tawjari Nakalamaromda Anishubo oina Muljol village da COVID vaccine kapthokhi masida punna kunja humudra homdaina vaccine asi kapthokhi vaccine kapthokhi basida village chief Satkholam Khongsaina asun phongdokhi ngasi aihakna respected DC Jiribambu COVID vaccine kapagi maramda mahakna kandi base khongi miyam mahutta aina thakachare aduga task force singna life sacrifice Torega Plaza Panaba Damakta Chile Basi Lamna Takachare Torang Asina past life Gumna Chatok Chatsin Amuk Purakani Haibasi Lamna Aina Asalera Silchar Medical College Layang Sangdagi ngarang numidang wairamda thokiba COVID ke update matungina Layang Sang asida hokiba pung kunmarida COVID laichar asina maram oiraga mioi amata sikhibagi paw leite laichar asina laying duna leipa active case ki masingna humpuni masigi manungda kuntrama panna ICU da mangana ventilator da aduga mioi nifu tarukna oxygen support ta leiri haina layang sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokhe পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 7 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 2টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি Assam gi yaiphe yumbal loisingna puthokiba COVID-19 bulletin gi matungina Assam da ngarang mioi lising amaga chatret kamar patra truki masada COVID-19 positive oiba thanglaki masigi manungda Kasar jila dagi yangkhai taruk Hailakandi jila dagi taret aduga Karingban jila dagi mioi kuntra taret ki masada positive oiba thanglaki positive oiba ki chang sada ama dasamik ama ahumda hantharakre laichat asidagi pagalakpagi changna chada marfutra taruk dasamik ama taruk oiri Raja asigi mioi lising ani chaniga humpunithoi phaduna hospital thadokre layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising taramari chanipan ga yangthaini panni Assam dangarang nongna mioi kunithoi laichara sina leikidaba galoinana leikidabagi apunba masing lising manga subna humbutra truk sukre Manipur gi haksel loising nathokpa pawgi matungina mioi chamapan ga kunipan gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thangnaki laichara sidagi mioi chanipan ga humpunipan phaduna hanki layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising tara chahum ga marfutra mangani
Manipurda ngarang laichar asina mioi 12 laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing 1953 sukre. Bharat ki haksel amasung yaipa yumba loisingi ngarang thokiba paw matungina haukiba pung 12 da laibak asida laichar asina positive oibagi chang hantharakhre pharakpagi chang chada 43.3 oire. Laichar asina laikhidabagi masing changmaga sumna 3 oikhi. Aroibada maroiba paw amukhanna Assam Mizoram ngamkhaida mioi amata da kihanduna chatkinaba haiba leite haina Kasar gi police super na phongdokre. Kasar gi Baljur Meitei Khunda Sanamai club na football team ama semkhre. Assam Manipuri Maira Paibi Apun Malup Ampal Central Committee na awapa phongdokre. Mizoram da COVID-19 laichada sigi strain makhal ahum thengnakre. COVID vaccination gi program Jiribam da makhatana pangthokle amasung Assam da ngarang nauna mioi 1973 ki masada COVID ki anuba case thengnakre. Laichada sina positive oibagi chang chada amada samik ama ahumda hantharakhre. Lakipur online YouTube channel gi khomjinba paw sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.